Maka dito materiolo. Ite copo bolamu. Rekko melo kollau. Jadi, yene pasang napidaki tumutoi rekko ke melo dilawi atau kalau dilokai. Aga betuan na yero pasangnya. Tonga-tonga ke copo ulata melo di tedolo rekko kalau dilokai. Jadi iro pasangnya sebenarnya perumpamaan mi atau metafora mi bawang. Si tengok-tengok na angka tanda-tanda di otak kali tak melo diperiksa dulu narekko melo kilau. Jika angka mau pir tanda-tandai, insya Allah dia ni magaga di laut tak lisutta. Tapi rekko digagir tanda-tandai, nelorak ki temu tatak riolo ditunda dulu laut tak monroki dimulai. Agir tanda-tandai, ira secupok bola yarek gabulu riwatak kale ia naritu ingat tak. Jadi rekko engka melok rilokai, engka dua tanda melok diperhatikan riolo, yaitu pemulan cukup ki riawa mite ingat tak. Lalu conga ki riasa mita nita. Rekko cukup ki riawa engka mau perita ingat tak. Reconga ki riasa engka mau perita nita. Insya Allah dia na magaga lauli sutta. Dia tu magaga. Yare gade na kena ki abala di lauli sutta. Tapi nerekko dega dita ingat tak di lorang itu tomatuai mondo ki dolo ribulai. Nasabak kalau mopi nulle mate ki konrori tengah lalengi de. Nerekko cukup ki riawang karita ingat tak. Conga ki riasa digari tanita rekko lauki insya Allah tuo mopi lisutta tapi nulle angka malo watak kalita. Jadi mapakkoniro pasen nato materiolo. Rekko engke mopa rita ingat tak atau cupuk belata, insya Allah dia di mata di tengah nalalengi de rilaut tak. Tapi ko digadi tak nita tapi engke mopa rita ingat tak, insya Allah dia di mata rilalengi konro tapi inulle maloki watak kalita. Jadi, mapakkoniro pasen na to materiolo rekko angka melo rilokai.